Мандар уха хахеригер билбет кехеден суға болу. Кене төрүт саханаротун культуратын, итагален, төрүт өбүге билиетен, үйераған иңері хиджар ытык кехебит, бөлүхөк, уус, саханаротун духовнай гетигер тумус кехебит болар. Культура эйгетин катары ыксахетимнях боламын Борис Федоровичтин қаста дағаны алтыхан турардақпыт, бастағы білсігебет, тоғығын ысылардақа сайыны түхіргететі. Бу оһуяңа мандарус охор ойу дирин исқоһаны сегетен арыян жикти эйгени катары алтыһынаран турардах. Борис Федорович этеринен қас биги охор бейте сайыр күстэх. Уанна бир хитимненен уратыһы жайы дирин исқоһаны биерер дир. Итагалын күтүгер белие охор камсанылары мандар кингетинен тылбастатаққа дирин кеһи билбет ураты эйки быһа аралла түһэр. Беле ойу исқоһаанын кеһи биллэҕинэ дебигис түргэннек бу кистерен олох суругун кеһи ааҕар кыахтаах. Ойу тыла, айыы тыла диэн этер. Дин чахчы беле хамсаныны ааҕарга сөптөөхтүк туттарга қас биги аяр куттаах хореограф, театральный режиссер, художник, культура лехете, истеннен, темер мас устара. Аяр айымнемнеларын исқоһанын дирин толкуюм тердерге, бу мандар уус өрсылларга хомуйбут, тиһен тахарбыт материаллара төһүү күс, дирин били, күлүс болар диханыбын. Ытыктабыллах Борис Федорович үбүрейдах жоро күңүнен исүрах биттен эҕардабин тиердебин. Борис Федорович, эн төрүт өбүген билите, үерэҕэ, ытчаккар сиеннергер, уһуйар олоргор, қас биги эдер ытча төйүгер ханаатыгар тиен, иңен, саңа үйэҕэ саха болан саргылары халалла турдуннар. Төрүт өбүге кистелен билиетин иңеринен, бөҕө күлүөленен, төрүт итагаллаах, сайдыылаах, бэйэлэрин үтүө кыйыларынан эйигин үөрдө турдуннар. Бүгүн этиллер бар дьонун үтүө тыллара, саяға саналаах саха дьонун эҕардете алгыс буолан тиийдин. Чөл туругу чегиэн чептик сылдьаргар баҕа ханаабын тиэрдебин.